Pethuel Machini kurwa se county ya Kisii tukosikabosio mwancho muri ya se county ya Nyamira oyo koriye kirogo kyo governor ha se county yo engineer James Kemoni niko bona mwachiro bora bwa county ya Nyamira anene mona ba MCA hamwe no governor Amos Nyaribo abo ngoiga banyatuka bakoria eira gochiase ogokorera abananchi emirimo ka ukwana samatanga yamo imeasere bunge North Mugirango na boigo chaimense mu bunge ya West Mugirango bona no nyaba kiramo niko bona se miaka emenge bataranyara ko baba wikira nimirimo bune bwendrete bire nigara chegweso yakoriye kiroge kyasoba chole bonane mwako gocha ule ukifika nikitoka kwa ofisi yangu ile nasimamia ya Kenya nitakuja kugombania kiti ya ugavana Nyamira. Leo nimesema wazi wale wamekuwa wakisema hawaamini ni nini naendelea. Mimi ni candidate ese nyumba ya Mwanyagetinge. Oyo ni yule. Alina hotore. Tole ko gomo, turuane ko kunze. Lakini ndio kwa kunze. Anesi mwanzo kwa tatiku. Iko nasema mchitokeze, mchukue mchiandikishe kama wapigaji kura ndio na sisi tupate zile namba zinatakikana kupitisha kwa zile vitu tunatafuta kutoka nyumbani mpaka huko juu. Yenye yatika ile garawa kurusia usama bona tikale usono yonane ya vile last ni 17 vote ona kidogo nya kogenda sisi tunawaombea mema naenda yakonya banta sukunyara ikinyanganyiro tunakuombea no ni je sabe kura ile universal award ya mono ya chingaki chia nyereire wana bakibne county erega nkwego kerito no na kero Nairobi ogote abuna Nyamira ne seino ngwanjoro tebego no onyo muchino tori boronge ogosinyukorage nyomba yo bunyansi kwaraga gojumwa abande yeri bati ose permanent na bono omonda ko genda mutake no nyene senate yenya gocha Nyamira bina anti corruption omonda wikaga yo manya goteana na arwarire agobori gunandi kwarware to tebanaki na mbono igara arwarire